Assalamu alaikum, hurmattуу Don Кабар YouTube каналыбыздын катталуучулары, алыс жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн ушинтип Орозонун 15-күнү, туугандар. 15 март 2025 жыл күнгө ишемби. Биз Чүй облусу Сокулук мал базарына келгенбиз, туугандар. Сиздерге малдардын бааларын билип бергенге аракет кылабыз. Сиздер бизди колдоп, видеого лайктан уруп, тырс сындырып басып көрүп туруңуздар. Эл көп буйруса бүгүн ишемби, пригородный көчүп келген, кээ бирөөлөр билбей сурап атат. Ишемби күнү да болобу базар депчи, туугандар. Мына музолу уйлардан бери тартабыз. Рекламалык номерлерибиз бар. 707 388 350 номерлерине байланышсаңыздар болот. Достор, андыктан кет. Сиздер бизди колдоп эле турсаңыздар болду. Видеого лайктан уруп, мына күндө чыгып келе атат, 8 болоюн деп калды саат. Байке, ассаламу алейкум. Канча экен? 26 козусу менен, бана. Машалла, 26 миң козусу менен экен. Ассаламу алейкум, тууган. Канчадан сурап атасыз? 30. Экөө, козусу менен. 30. Канча тиш кой? 6 тиш. Ушуга соода бердиби? Берди. Канча берди, айтып коюшпу? 25 миңге бербедиңиз, соодаңызды берсин байке. 25 миңге бербедиңиз, мына тыгын кирип атат. Машиналар көп. Эртең дагы болот, туугандар, мал базарчы. Биз эртең Сокулукту тарталыбы же Токмокту тарталыбы, ошону жазып кетсеңиздер комментарийге, туугандар. Анан ошого карап иш кылабыз биз. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Кандайсыз байкес? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Иштериңиз болуп атабы? Базар жакшыбы, базар? Буюрса жакшы, мына ушу байкемдикинен баштайлычы. Assalamu alaikum. Канчадан козуларыңыз? 25 кочкорбу? Кочкор козулар, Мына, туугандар, 25тен. Канча баш бар сизде? 6. Ушуларды канчадан бербей атасыз? Сурап атабы? Канчадан? 15тен 30га бербедиңиз. Булар ат көрүндө турдубу? Жок, турбаптыр, мындай эле экен, Жакшы, содаңызды берсин. Рахмат. Достор, мынакей күндө чыгып келип атат. Тизип коюпту го байкем. Канчадан козуларыңыз? 8,5? 8,5 чындап элеби? 18,5, кечиресиздер. Мен 8,5 угуп алыптым, тууган. 18,5 миңден канча баш? 20 баш. Булар байландыбы? Бир коро. Ургачыларбы? Ургачы козулар дейт. Номер айтасызбы кызыккандарга? 708 менен 45 46 35. Эгерде кимде ким ушундай ургач козулардан алам десе, мынакей 18тен сурап атасыз. Канчадан соода болду? Бир коро, Бир коронук экен. Бир коронун. Мына эндерин көрдүңүздөр? Окшош. Канчадан болду соода? Үйдөн 15 берген. 15тен бербедиңиз, үйдөн. Бияктан бере элек. Мейли, соодаңызды берсин. 15тен берген экен, үйдөн берилбепти. Ассаламу алейкум, байкеси. Алдыңызбы? Жок, сатайын. Канчадан буларыңыз? 20дан сурап атам. 20дан сурап атасыз. Бооз койлорбу? Бооздор. Бооз койлор экен. Мына тиштери кандай байке? 4 тиштер. Жакшы. Соода болдубу? Жок, жаңы эле. Жаңы эле. Соодаңызды берсин байке, Кет, туугандар. Мына достор, мыякта да жаш койлор бар экен, чоң. Бул койлор канчадан экен? 70 чоң кой, Мунугучу козулары менен. Бунун козусу. Ай, молодец. Мунуну айт. 60. Эгиз козусу менен 60 миң дейт мына. Туугандар, достор, канча тишкен? Бул 4 тише. Муну чоң коюңчу. 6 тиш дейт. Теге канча экен эгизке? Аркычы, аркын, Аркалы. Канча бас? Бас 70. 70? Мына козусу. Бир козу өлкө. Бир козу, эгиз туган экен эле. Чоң койлор экен мынакей. Мынати 2 тиш. Бул 2 тиш. Муну козусу менен. Мына козу чоңоюп калыптыр, Бунун баасы канча? Мунун баасы? Басы 70. Бар эле 70 экен да. Түшөсүңөрбү? Муну багаландар канча? 30. 30танбы бирөө? Бирөө 30 дейт. Мына линия барбы? Корабль. Корабль, Корабль. 20. Бул 20 дейт. Козу. Чоңоюп калды. Кайсы айылга салам айтасыз? Сосновка. Красавчик. Сосновкага салам дейт. Ушундай экен баалар. Байке, буларды соода болду? 70тен. Канчадан болду? 45 берди алда. 45. Бала 40 берди. Сиз 45 берди. 40 берип атасыз, Козусу менен. Жакшы экен бирок. Мына сооданын үстүндө экенбиз да, туугандар. 40 берип атты мына. Ушул канча тиш кой?
6 tiş qoz cho'ng'ayib qolgan. Buna 2 tiş. Mana 2 tiş, 4 6 tiş. Yaxshi. Sodangizlarni bersin. Buna 2 tiş tevelem kaldı bir qo'sib. Ha. Karabil. Nima, bayke? 40 ga berib aytasiz, qanchaga berasan an? 50 ga. 50 ga. Qo'sib buna. Mayli, sodangizni bersin. Qo'z, mana qo'yda yaxshi kene. Qo'chqorday bo'lgan qo'y ekan. Ko'rdim, mana ke. Turg'izib qo'yamiz. Yaxshi kene. Erkakmi qo'zni? Urg'ach ekan. Soda. Bildir. Aydan bir bala algan. Былтырбы? 30'ga. $5.000. $5.000 Maşallah mınaki. Liniya bu qo'y yaxshi ekan, bayke. Cho'ng qo'y ekan mınaki. Uçuşu koydur burası koymuş. Ha, mayaqqa mashinadan jiklab kelayotganda. Mana Kaçan çıktı o şimdi? Ya, kaçan 6 tiş. 6 tish ekan. Mayli bayke. Sodangizni bersin, rahmat bayke. Erişketten çıkmasın. O, aytganingiz kelsin. O, echkilaringizning baholarini aytingchi, uloqlar qanchadan? 5,5 mingdan 10 minggacha, ne? Bo'ldi, rahmat. Mana echkilar. 5,5 mingdan 10 minggacha echki. Bahası shunday ekan. Buni qo'ylarni ko'raychi, qo'chqor bu ne? Bayke, assalomu alaykum. Kimniki bu? Qandaysiz? Qanchadan baholari? Qo'zi qo'chqorlarmi? Qo'zi qo'chqorlar 25 dan. 1 yosh. Mana. Yaxshi ekan. Qanchadan berib edingiz? 22. Bergen joqsa 22,5 ming. Rahmat bayke. Mana tug'anlar, bozorning ko'rinishi. Biz chekeden tartib ko'rgazib beraveramiz, tandabaymiz. Mana yoqda ko'raychi qo'zil qo'ylardi. Kimniki ekan? Ya. Mana tug'anlar, assalomu alaykum bayke. Sizniki? 50 dan qo'zlar menen. Oh, maşallah, qo'zlar cho'ng'ayib qolibdi. Ular tishlari qanday bayke? Yaxshi qo'ylar ekan. 2 tish, 4 tish. Qancha baş общий? 15. Ha, 15 baş. 50 dan suratasiz, liniyalari bormi? Gerbestin liniyalaridan ekan. Mana tug'anlar. Qiziqqanlarga telefon aytasizmi? Onlayn. Yo'q, ha? Mayli, rahmat bayke. Bunalar qanchadan? 35 dan deydi. Urg'achlari? 2 tish urg'achlar mana 35 mingdan deydi. Bayke. Naki görünüzdür. Sizler için görgöz beriyatabız. Tug'anlar jo'n ko'rbesdan like'dan urib qo'ysangizlar, mana o'zingizning charbalar bor ekan bu yoqda. Assalomu alaykum bayka. Qanchadan bo'ladi qo'zil qo'ylar? 25 dan. Qo'ylarimiz qancha tishdan? 4 tish. 4 tish qo'zilari menen ha bardig'i. Demakchi bayka, qanchadan berdi shuni aytingchi siz. Жаңа keldingizmi? Qiziqqanlarga telefon aytmaysizmi? Yo'q, ha? Ma'qul. Mana shunday 25 dan suryapti. Qo'zil qo'ylar. Mana charba ekan. Görünüzdür. Assalomu alaykum bayka. Qancha ekan sizniki? Qo'zingiz? Aytib qo'y. 800 lira. Urg'achimi? Urg'achi. Urg'achi 14.800. Qanchaga bo'ldi savdo? Savdo 14 ga oldu. 14 ga berib edingizmi? Ha, savdangizni bersin, ha? 14 mingga berib beribdir bayka. Buni assalomu alaykum. Qancha ekan qo'zlaringiz? Tug'an, bahasini aytib qo'yamiz qo'zlaringiz. 13 mingga urg'ach erkak? Erkak. Bardig'i. Maşallah, bardig'i erkak. Qancha oylik bag'alanglar? 3 oylik. Savdo bo'ldi-ku? Bo'ldi, savdangizni bersin. Mak. Yaxshi. Do'stlar, tug'anlar, qaysi joqdan ko'rib jatasizlar? Qanday sizlarda baholari? Ko'ringizlar, bu yoqda da yaxshi qo'y bor ekan, ko'ryapti. Assalomu alaykum bayka. Qancha ekan qo'yingiz? 150. 150? Qancha tish? 6 tish chiqadi. 6 tish. Qisirmi? Yo, qo'zmi? Ya, qisir. Rahmat bayka. 150 tish. Qo'zlaringiz qanchadan? Assalomu alaykum. 20 dan. Qo'y urg'achimi? Urg'ach 20 dan. Aha, yaxshi. 20 dan deydi. Bunaqilar qanchadan ekan? Kimniki? Menden bayka. Qandaysan? Qanchadan baholari? Qo'zlarmi? To'qqilar var. Ha, urg'achi. Urg'achi. Urg'achi to'qqilar 3 ekan, ha? Üçü. Bu ökü 22 den suratım. 22 dan suryapsizmi, ha? Arka hakka 30 suratım. Narxaqqa 30 suryapsizmi? Kurup kalganga arzan. Quruq alganga arzon. Aldaga sal cho'ngroq bo'shaning uchun 30 bu. Al çoğurak Ne liniyalar bormi? var. Qaysi? 80. 80 ekan. Nomeringni aytasizmi? Qiziqqanlarga o'zing qarab ko'r, aytam desang, daha bormi, jo'cho'ylar. Daha başlat. Qo'shilib ayt nomeringni agar balkim izlab жүргендер bo'lsa, сөйлешіп alsangizlar bo'ladi tug'anlar. Ko'ringizlar. Bular tish buzal ekan? Yok. Tish buzal ekan. Qayoqdan qo'zlari bu? Avtorda tıkılır. Avtorynak, Bishkek shahrida. Yaqin Avtorynakda ekan. Aytayım mı? Ha, aytingiz.
0225 0225 84 84 40 40 00. 00 shu nomerlarga baylansangiz bo'ladi. Rahmat. Buni qozlar qanchadan ekan buni? Quloqlarini chenayotadi-ku baykelari. Oho, bu qancha ekan qulog'i bayke? 18. Oh, maşallah yemile. Ana boyunda chenayotadi tug'anda ko'ringizlar. Bunaki. Bu 3 oylik qozlar o'xshaydi. 3 oylik qozlar ekan. 70 qancha chiqdi? 67 shunday ekan. Bağlari qancha ekan? Kimki bu? Bağlari. Balar al şerigi men ekön 60 ming deyapman mana. Eko'shin 30'danmı? 30'dan 60 ning. Bular liniyalar var da. Liniyasi bo'lmasa bunday bo'lmaydi-da. Mana, maşallah. Quyruqlarini ko'rdingizmi? Mana razreshlerini, moshning ekan. Bular urg'achi erkakmi, bardiq erkakmi? Aytib qo'yasizmi? 15 erkek-a? Erkeklar ekan mana. Tug'anlar, ko'ringizlar. Aldini qarab ketdik. Shundaylar ko'p chiqyapti hozir. Qana. O'tib ketaylik. Nerede daha bor ekan? Bundan cho'ngroqlari. 3 bosh. Bayke, qanchadan? 22'den. Qancha oyliklar bular? Tish buzganmi? 9-10 oyliklar, 22 dan deydi. Yaxshi. Menda odam ko'p. Bu yerda qarab, bağlashayotadi. 15 dan ildi yo'q deb kelmay. Baykan bosh o'yatadi, yaxshilab ma'lumot olaylik desek, mana shunday qozlar ekan. 15 dan kemi yo'q. Ma'qul. Savdasını bersin. Hem aldığını qarab ketiriyoruz bizçi. O tekeyi, echkigim ne? Görüç. Echkiler, tekeler qanchadan bağlar? Aytib ola. Ya. 10 ming so'mdan so'rayotadi. Yaxshi. Bunimiz qanchadan? Assalomu alaykum. Buni ala. Bu 20 sıradan. 20. Chevich, ne paroda bu? Boshqacha qo? Bital. 20. Bo'z. Savdo oldu. Emi tüstegen. Emi keldingse savdangizni bersin bayke. Bozor yaxshilab? Yaxshi. Mana uloq qancha bayke? 10 ming, he? Yaxshi, 10 ming ekan. Rahmat. Buni echkilarni ko'raylik, ulog'i bilan. Bayka, assalomu alaykum. Qanchadan ulog'i tutarman echkilaringiz? 15. Qizil kurtqachon tartib bo'lasiz? Yo'q, adam tartib. Adamdı? Yo'q, adam tartib bo'lmaydi. Mal bozorda mal tartadi. Qancha deysiz? Qo'y orada. Ha, qo'yni orada. Ya. 15 mingdan deydi buna. 15 mingdan deydi. Tug'anlar, qaysini? Ha, bo'ldi. Bunday muzolarga da o'tamiz tug'anlar. Aldida. Buyursa kanaldan alışsa aytırınızda. Buna kozlarınız qancha bayki? 12'den. 12 mingdan. Buna kozlu qo'ychi? 25 deydi bayki. Yaxshi, rahmat. Merinosni aytib qo'yingchi, shu Merinos. 14. Malish qo'ydi. 14? Mana 14 deydi. Bir tug'animiz keldi, tetik balani tartib qo'ychi deydi. Biz adam tartmaymiz-da mal bozorda. Buni hech kim isittin bas, uloq. 12. Rahmat, bayki. Sağan echki ekan. Zaninski ekan-da mana. Sağan echki ekan. 12 deydi. Ko'rgazib qo'ying archag'ini. Jelindan ko'rsangiz, jelin mana. 12 ming deydi. Tug'amlar. Ha, o'shani yozingizda, ertang to'qmoqni tartabizmi, je? Qayerda soqilga kelasiz? Qancha qo'chqorim? Tug'am, bas. Qo'chqorim 20. Yaxshi, 20 deydi mana. Qo'zili qo'yingizchi. Qancha? Egizmi? Maşallah, egiz ekan-a. Yaxshi bir arashan qo'chqor qo'yilgan-ku. Qo'zilar mana. Qancha tish bu enesi? To'g'ri bo'lib qoldi-da. Savdo bo'ldimi bayka? 21 verdim. 21 ga berbedingiz. Savdangizni bersin. 21 mingga berberdi. Qo'zili qo'ylar ko'p ekan tug'anda. Qanchadan balam qo'zlaring? Qo'ylar. Ya. 26. Qo'zili qo'ylar 26 dan ekan mana. Buni qabul ekan. Bu qo'zining enesi bu ekan tug'anda. Tishlari qanday tishlari? Ikki tish, ha? Yaxshi, ikki tish. Nimakida qo'zili qo'ylar. Assalomu alaykum. Qanchadan bog'larni aytib qo'yingsiz, bayka? Ya. 26 dan. Bular tishlari qanday qo'ylaringizmi? 6 tish. 6 tishi. Savdo bo'ldi bayka? Savdo bo'ldi. Qanchadan berib edingiz? Bir ko'rarmanlarga aytingchi. 24 dan. Har birida birdan qo'z, ha? Ha. Savdangizni bersin. 24 mingdan berilibdi. Aytib atadi bayka. Bu yerda da bor ekan baykemda. Assalomu alaykum bayka. Qanchadan qozli qo'yingiz? Egizmi? Egiz. Maşallah. 50 so'rayotasiz. Tishi qanday qo'yding? 4 tish. 4 tish deydi. Yaxshi qo'y ekan, ha, cho'ng. Shuni qancha berdi shuga? Aytingchi. 38. 38 ga berib berdim. Mana, ikki qo'zisi bilan. Bu qo'zi qancha? 20. 20. Erkakmi? Ha. Erkak 20 deydi. Buna qiziqqanlarga nomer aytabizmi?
Үйden сатасызбы? Онлайн. Мейлі, рахмат. Содаңызды берсін, ә? Мына жақсы екен. Қаншадан? Байкес, ассалаумалейкум. Қанша? Айтыңызшы бір. 14-тен сұрап жатыр. 13'ten beri. 12-13'тен бересіз. Қаншадан базар берді? Bunlar arkanda verip. Arkanda kanca 10. 12. 12. 10 gol şimdi yok. Жоқ, а? Бұлар еркек пе? Ұрғашылар екен, ә? Linja oradan. Бұда да бар бұл линия. Ой, машалла. Бардыңдар линия болып кеткен ғой? Жақсы, жақсы. Бар, ә? Мына бір өсінде. Жақсы. Содаңызды берсін. Қана, байып етіп кетейлі. Тұлғандар. Қаншадан екен? 17. Ұрғашы еркек пе? Байланды, ә? Байланды ғой? Мұндайлы, 17-ден дей. Жақсы. Достар, şu менен видеоны аяқтайбыз. Сақ саламатта тұрыңыздар. Мына қошқарларды қосып қойшы. Байкөсі, қандайсыз? Қаншадан? Бас. 55 линиялар бар. Жоқ бұл. Тиштері қандай? 2 yaşar 4 yaşar. 2 жашар, 4 жашар. Рахмат, байк. Мына баш жағынан көрсетіп қойылы, баш жағынан. Шындай болған қошқарлар. Мына Соқұлық мал базарының көрініші бір көріп алыңыздар туғанда. Алыс жақында жүрген бір туғандар көріңіздер шындай. Базардың. Мына семіз қозылар тізіп қойды. Қаншадан екен? 20-дан? Молодец, 20-дан дейді. Семіз сойғанға, сойғанға 20-дан дейді. Ұшыларды қаншадан болды? Біреуін саттыңыздар ба? Қаншадан реально кетелек, ә? Бір қаншадан беріп атады, айтып қойыз ба? 20-дан деп айтылып сұрап атасыз да сіз е? 16-17, рахмат байке. 16-17 міңден сұралып аттыр. Семіз екен мұны. Жақсы. Ушундай. Мұны қозылы қойлар қанша екен? Есі бар бы? Білбейсіз. Болды анда. Қашып тұрыңыз, өтіп кетейін, ә? Жақсы, шындай еме. Мұндай жаш мұзаларға өте өсіп туғанда.